Prijatelj rubrike All-Timer OMV, energija za bolji život. Skup starovremenskih vozila Memorijal Saita Hadžića u organizaciji All-Timer kluba Beograd i porodice Hadžić okuplja vrhunske all-timere iz Srbije i regiona. Tako je i ove godine. Jedan od vrhunskih klasičnih automobila je pred vama. Cadillac Eldorado iz 1971. godine. Dejane, Cadillac 9. generacije porastao je u inčima u odnosu na nimalo mali model iz 1967. godine, ali prava preterivanja događala su se ispod haube, šifra Big Block. Rekao bih very big block. Kubikaže povećana na fantastičnih 8200 kubika snaga na 365 konjskih snaga, a obrtni momenat je podignut čak na 750 Nm. Zapravo kažu da je ovaj Big Block od 8,2 litra bio tih godina ekskluziva za Eldorado. Da, još jedna novost uvedena je, to je da ovaj automobil ima prednji pogon, što je ovako vrlo interesantno za auto od 2300 kg, što je učinjeno iz jednostavnog razloga da bi se povećao komoditet. Naime, time se izbjeglo onaj središnji tunel za kardan i omogućeno da troje komotno sjedi ljudi spreda, tako da je ovaj auto registriran za 6. Najveći deo 20. veka Cadillac je pratio slogan Standard of the World. U prevodu standard koji su drugi proizvođači pokušavali tek da dostignu. Šta je ovde standardna i dodatna oprema? Ove godine ovaj auto slavi 50-godišnjicu. Cadillac je najprestižnija američka automobilska kompanija, a Eldorado je bio njihov flagship model. Ovaj automobil ima praktički sve što standard današnjeg automobila zahtijeva, a to je električno podizavanje prozora, ima centralno zaključavanje vrata, tempomat, klimu koja radi na osnovu zadane temperature. Naravno ima i električno podešavanje siceva, ima čak i A-Track kazetofon. Šta za tebe, čoveka koji voli klasičnu Amerikanu, predstavlja ovaj automobil? Ovaj automobil je proizveden 1971. To je godina gdje možemo reći da je Amerika bila na nekom svom vrhuncu ekonomski pa i politički. Cadillac je kao njihova najprestižnija marka, znači Eldorado kao njihov flagship model. Znači predstavljaju biti jednu time kapsulu vremena kad je Amerika bila nešto gdje smo svi gledali i divili se prema tome. I što bi Bane Bumbar rekao, šta je bilo posle? Dam, 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 teraj. Tu sad dolazi do naftnih kriza i novih regulativa u vezi ispušnih plinova, tako da pod pritiskom tih regulativa Cadillac smanjuje snagu motora. To iz godine u godinu? Apsolutno. 1971. je počeo sa 360 konjskih snaga da bi 1976. završio sa istim motorom od 8200 kubika koji je imao samo 190 konjskih snaga. Neverovatno, ali restauracija ovog Eldorada zahtevala je samo jedno lako prefarbavanje. Ja sam ovaj auto kupio od Salvatore Fasulo. Salvatore Fasulo je Amerikanac talijanskog porijekla. Mora da neki made man. Nisam baš siguran, ali možda čak i je. Koji je ovaj auto vrlo čuvao, što se vidi po tome što ovaj auto ima nevjerojatnih 50-ak hiljada milja. Nevjerojatno da ima originalan krov. Nevjerojatno da su mu kederi, gume oko vrata i prozora još uvijek originalne. To je nešto što je vrlo teško danas vidjeti na automobilima starim 50-ak godina. Salvatore toliko voli ovaj auto izgleda jer je dao nam za njega napraviti tepihe sa svojim monogramima. Naime, vozeći ovaj automobil i gledajući te sve prestižne, skupe i popularne automobile, ne znam, visokih marki i visokih performansi, oni izgledaju dosta, neću reći jadno jer to bi ružno zvučalo, ali dosta nekako neprimjetno sa perspektive automobila koji je dugačak 5,70 m, koji ima 2300 kg i koji ima 8200 kubika motor. Bezobrazno pitanje, potrošnja. Ja u njega stavim svaki dan oko 50 eura benzina i na miru sam on. Novi viši standardi po pitanju bezbednosti tih 70-ih godina poprilično su zagorčavali život američkim proizvođačima automobila,
tako da je 1976. Cadillac objavio da je njihov Eldorado kabriolet posljednji američki kabriolet. Pa na neki način to danas dovodi do jednog fantastičnog paradoksa u cenama oldtimera. Pojasni. Mnogi su kupovali taj Cadillac 76 kao kola koja će moći držati cijenu i kao investiciju. Tako da dolazi do toga da je ovaj Cadillac iz 71. koji je jači, po meni puno ljepši i stariji, jeftiniji od Cadillaca iz 76. koji je slabiji. Cene su otprilike trenutno da je 76. se nudi za oko $60.000 u dobrom stanju, a 71. se nudi za otprilike $40.000 u dobrom stanju. Mnogi su Cadillac iz 1976. kupili kao investiciju, pa kada je 1984. Cadillac ponovo lansirao Eldorado kabriolet, oni su tužili General Motors. Slušaj, ako ne napraviš dobru misiju sa mom Cadillacom, tužit ću ja i tebe.